Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma kuwukuthi-ke usamusha-ke lona-ke ikhasi-ke leli-ke noma-ke ukuthi-ke uyaqala ukungena kulo-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ungaphumi ungalicindezelanga-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje kusho nesenti-ke lemnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje ezizobe ngiza nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje-ke ukuze ngingakuphuthisa indaba engenza njengamanje ukuthi-ke ungabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje. Udaba lethe lona-ke namhlanje lethe udaba oshaqisa ngendlela-ke yesimanga-ke njengoba sonke-ke sesazi-ke laphana-ke ngokudlula emhlabeni kukasiqiniseko Mvelase obedume ku-TikTok-ke laphana-ke kwezamaskandi-ke laphana kuvela ukuthi-ke udutshuliwe-ke laphana-ke edutshulwa-ke abalisa-ke abangaziwa-ke laphana-ke usisi wakhe-ke laphana omncane-ke ubesengena ku-Facebook-ke laphana-ke ezwakalisa-ke ukujabha-ke laphana-ke ngokwenzeke kubhuti wakhe-ke omdala-ke laphana wangena ku-Facebook wabhala wathi, "Eyi bhuti, ngidelile mangibona la othulele khona. Phumula mfana kamalencane, silamani sami. Siyokhonza kubaba phambili. Phumula mnisi wemvula, ilanga libalele." Wasefaka ama-emoji akhalayo amaningi nenhliziyo ephukile-ke laphana-ke. Uthi-ke lo sisi mabebona la athulele khona udelile. Usho ukuthi-ke bekukubi ngempela-ke la. Mina ngicela phela comment section usho uvo lwakho ukuthi na-ke ucabangani ngalo-ke lelo daba-ke lolu osebenze okulungile nje ungixhase ungaphumi ulicindezelanga-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje kusho nesenti-ke limnyama-ke leli khona uzokwazi uqhubeke uthole nezinye iy'ndaba-ke ezinye ezizobe ngiza nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli.